ole chi Bible Bible study oite ti chole kan dua lo mang trangkai le lo chor teinom takin tin ka ron upload le ania voina kan zirlai tur chu rom ko thano ne tir ko pol le khathon bung som chang kwa helai thu hi han soi kan dua ta chon ti hen zia ka ikain isua chulal pani ti itana mithi jinga ta pathi ena kai thauti ithin lungai rin chuan chan damin omang ti hi e hanzir le thain kan ria he thu hi isua minga baptisma chan Pentecost doctrine pom ve du lo in chantir ve du lo ten isua minga baptisma chan kherangai lo ti tran chanan mang thina ikain isua lalpani ti trananga ithin lungin mithi jinga ta thole tirin chon chan daminiang ti hi atok mai antia ol samvia wani vanram kaina chandam na turata na kha ol samvia maya simple view maya mase he thu hi an fiat chian lo wangania isua minga baptisma in chantir ve lo le an zirtir ve lo awangin isua minga baptisma kan in chantira Pentecost nia isua thu cha anga petera tenan lo in chantir Pentecost doctrine hi soinep antum tlata soibawan tuma trul lo anga chuwa tral hin tum veni achan chuan manin an practice lo an in chantir lo miaw wangin he Bible thu hi an soibawa an nol an zirtir lo miaw wangin kan tranchan hi soinom na soibo na an zong veni ti hi kan threturania chuan kan siarta kan khan rom bung som chang ko a ikain lal isua chulal pani ti itana ithin lungin mithi jinga ta thole ta ni ti irin bok chuan chandamin omang hanti top hi bolan he thu hi rom ko thana ule kha wathona kan shedeng tu chu tin ko te thil ti bung ni chang som chierla rom ko thana hi Pentecost nia isua minga baptisma chang ania rom kho khwal juda tele juda saphun te khan lo tel veya tharau thiang lim donga trong thar te kha trong dang te khan mani trong anga sevek tu te singa khan an tel ve ni chu wang chuan roman holea chuan ko khanan lo din ta chutiang isua minga baptisma changa tharau thiang lim dong Pentecost nia simulai su ngai damna ni soming baptisma chang ro e chuan tharau thiang pek tiamin muang tia petera soi zom tu ten ni nuwa hian polan lekha avathona ni a polaron pian tharnu daya to ko than kal zela khan chuan he thuyana soi tum chu rom sarkar noya ti do dana tin reng an tuara musit an tuara soi chian na tin reng an tuara nek chep nan tuara yesua phatur hian rom sarkar noya hian an tuar na saveni chutiang kara chuan omma sela an ka chuan lali suwa chu lalpani ti thana puang zel turina fuya chuan an thinlung poin mithi jinga ta thole ngei khani ti ring het tlata lali suwa ro puina chu ring lel lo tura wa cha na nia rom bung ni chang saria pe chuan thil tha ti fan fana ro puina le choi moina le boral thelo na zong tu ne na chuan chatuan nun na penga tia chutiang khop chuan trang fan turina wa fuyania he thu hi lo chang choya isoming baptisma chan hi chan dam na atul lo tiamo Pentecost ni doctrine isoming baptisma chan hi tharau tialim baptisma chan po hi atul lo ti na mo lo man chi ni lawa mi tu po toile tharawan pian lo chon pathian man lu theilawang ti zona bung thum changa la li suwa soi chumi mil pui chia chon Pentecost nia an practice isu minga sual ngai dam na na baptisma an chanle tharau thialim don hi lali suwa thi senina
ati nge thutlung ania hebrai bung kwa chang som pre ta po thutlung masa po thi sen telawinan ting het lo atia yesua thi sen hian thutlung ron ti nge nei mathai bung som ni le paruk chang som ni le pre ta po hei hi ka thi sen a thutlung thar sual te ngai dam na mi tam tak ta na chuak tur thutlun na chuani atia sual ngai dam na mi tam tak ta na chuak tur thutlun na atia ni thuaron thun chu mi tam tak ta na ni dona chungei chu ni Pentecost nia simulen so ngai damna ni suaming in baptisma changro u aron ti tachia so ngai damna na chuak tur thu thi senina ron thluna chu in sual ngai damna ni soing baptisma changro u ti thu kha tharau telim pek in muang ti thu nen khan tuile tharau pian na kha puan chu alo ni ta ni rom ho le kha wathona ikain lalpa iswa chulalpa ni ti itana ithin lungin rin chuan avati madai yan rom ko thran hen isoming baptisman lo chang fel to a tharau tiang lim chang ko thran an lo ni to Pentecost nia mikhwal judale an saphunte betera sarmona changa piang thar te ko thran din khan ni ti hi voinia hian lo se thar le taila he thu hi Bible zirtina isoming baptisma chan Pentecost doctrine marka bung som paruk chang som pangale som paruka isuan wana londona asoi chanchin thar sil ro u chanchin tha aringa baptisma chang chu chandamen amanga ti thu zupai thak pheta Bible a Poland Damaska kho isoming baptisma chante tirkote thilti bung soma Cornelia ten chungkwa inan chante chutiang chuan tirkote thilti bung ne cha somthum pareta isoming baptisma an chante tirkote thilti bung riata mitil rein isominga baptisma a chante heng zong hi soibona na rom bung som chang kwai man chi ni lawa rom ko khan ho Poland lekha wathon te hi isoming baptisma changten ni an kain isualalpa ni ti thana ti du da na rom sarkar laka tang tura ding het tura an thinlunga po phat lo tura an din nge tlat chuan ro rel na ni thlengin an ding he tanga an chan dam na thulo zom to chu an din tlan puyanga chan dam nan om don ani tia pola na wa fuina nia rom ko thano hi ring to sa rin na dik vuan to sa ho rongan bol na ring tu nun an kong an zo na konga chel tura wa fuina zo kania baptisma chang kherlo pon chan dam na afam kim thei ti angchi hi tran chanata na man chi ani lo Pentecost ni akhan isominga baptisma chanangai kherlo antilo tharau tialim donangai kherlo antilo chewang chuan an tam takhian an pol le an kau khranin an chantir velo awangin an mani lam thiam changa in ruat venan in soi thiam ven du sia Bible zirtina an kala an nola an practice ve du lo hi in thiam chop an du awangin he thu hian ron tran chan fo thina chewang chuan Pentecost kau khran ten ka thalai puiten hei helai rom bung som chang ko a ikai ni su chulal pa ni ti itana mithizinga ta pathian kai tho ti ithin lungai rin chuan chandamin omang ti hi a om zia lo fekar ila rom ko thano isoming baptisma changtena etana polana afuina ni ti hi I setheu ang uti kha voinia Bible study kan soidu a simula in sual ngai damna ni isoming baptisma chang thero u ichuan tharau thin pekhin huang atiam kanang ni tan po infa de tan po latakami zongzong tan po lalpa kan pathin en hena ko piang te tan ni atia petera ten Pentecost nia lungan lo phum hi adik kum khuwa to don thuthung thar zirtir na hi Yesua thi sen in thuthung thar ron ti nge achu ani awangin Yesua thi sen min ti faina kan lo chan nan tharau thiang lim baptisma le isoming baptisma chumin pek ani awangin chutiang changlo te chu thi sen silfai an tling thailo tharau tiang lim dong lo te chu an thiang lim chuang lo thi sen ring intima se isominga baptisma an chan lo chon Pentecost ni mi te kha an akim chuang lo tharau tiang lim an chan lo pon akim chuang lo tuya le tharawa ani isil chong zelila ren takini buanila mindeu so min mu sitiamo nuiza siamnan min manamo an zirtina kan paithak kan soi danglam kan soi Bible le nai millo ti kan sil thina wanga min huat na zongnga hian zam lovila lali so ming baptisma chan le tharau tialim pian tharna ni tin ring tu nun kong thanem ngai na thu hi puang chun zom zelin
lal param lu turin kan in bo sai theu don nia lali suaro pui ber ro se lal pan mal som cheu ro se amen